Amen ke. Yeke ngisho lamagama ukuthi ushayela imoto lesikorokoro. Ulokuthi ulimela ukuthi push. Uyiphusha isuke la ifike lapha embili ifike ime. Mina ngikhona ngasisekele futhi. Kodwa ngisengakafiki. Amen my teenagers. Amen. Ngicabanga lokuthi umuntu lomusha konke kwakhe kufanele ukuthi kungafanani kwabogogo ngoba yena musha. Angithi kambi uyagijimeka uyakhona ukushatela akanamadolo. Angithi kambi amen. Ngiyanthanda mina. Ngiyanthanda nini ke? Mina ngiyanthanda ngathi ngihlala nibahle nje. Angithi nibahle. Amen. Angithi ngibalo tati ukuthi hayi mina ngimuhle mina. Nothi nje hayi mina ngimuhle. Right. Amen. Amen bangani bami. Ngezwe ngathi ya Jesu lo kunento ukuthi ngibe muhle kangakanani. Kakhulu. Nathi bangani bami sibahle. Akuthi ngileke lokuthi kuze usuku umuntu ngale kwemgwaqo atawusiyela ukuthi sinjani sini. Mana thanga kutshela ukuthi umuhle wena uthini? Ngiyathi ukuthi umuhle akusimtshela umuntu. Nabake uyamtshela lekhaya ukuthi muhle. Amen bangani bami. Amen. Nginika lesifoko ke la labangangathi noma bakhona labangangathi. Bani baqala nje nebongibona bamala ukuthi lokho kwakuphi. Amen bangani bami. Angathi angithi. Okay, ngimake ngweni. Child ministry wabathi lapha ngomoni wathana ngimgogo wakuphi kuphi. Amen. Angize egogo wakuphi kuphi ngimfake ngwenya. Losuka eBhabane esidwashini niyeva bangani bami. Hey mina ngiyamthanda. Anathi lokuthi inhliziyo yami ilakini. Niyathi bantu abasha. Antsithi lesibasha. Niyathi lokuthi mina ngiyamthanda. Nikhule nje. Ningonakali nihlale nje nina nigcinwe Jesu. Amen. Nisikhalile nisithanzile silogeleni sithole lapha kodwa besini. Masho ukuthi uthini my body my future. Amen bangani bami. Asasiphizeni my body, my future. Lokusho ukuthi likusasa lakho lindaba sekutheni lo mtimba wakho wena uphathe kanjani. Niyakwati lo? My body, my future. Amen bangani bami. Sihloko langiphiwa sona ke langiphiwa sihloko senhlonipho. Amen. 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 Kodwa ngake nimtshele ukuthi inhlonipho yentelwe kubantu abadala. Kuthiwa nje inhlonipho yentelwe kubantu. Ukuthi bobani kufanele ukuthi bahloniphe. Lokho kumtshela njalo ukuthi hayi inhlonipho yentelwe namba abakhethekile. Noma yentelwe namba. Amen bangani bami. Inhlonipho. Sikhuluma ngenhlonipho. Amen ke? Inhlonipho mawucabanga kowena ucabanga ukuthi yentelwe bani inhlonipho. Amen. Hala noma ke ubona umuntu lomzala sekanjani bangani bami? Angiva.
siyambingelela endiloko yindlela yokuhlonipha. Amen bangani bami. Ukhona lomnye babele sike sasebenza naye lapha emsebenzini bekahlala sheshisa nje. Makafika angene ayele adlule ecaleni la kufanele ukuthi aqale khona aye nebafika amvusele la ukuthi inhliziyo yakhe ukuthi akamvusele. Amen bangani bami. Kodwa baba kathi hayi mina ngibane MC esontweni lami. Amen bangani bami. Bathi labanye baba naloku wena lohlula ngisho ukusibingelela mawungena lapha emnyango. Akathi-ke yena angekho into ovusela mbeka ane-pride le. Athi angekho into ovusela umuntu mna. Namthola into osebenza la msebenzini. Akuvuseli umuntu. Vele ngoba thina sasha bese siyabona noma siya-understand lokho hayi uhlanya lo. Ude futhi ngeke uzukushintsha. Noma ungakhuluma namhla nakusasa utawupresent the same thing. Amen bangani bami. Lokusho ukuthi thina sonke thina bantwana sibidele ukuthi sihloniphe. Endlela yecala yakhombisa kuhlonipha. Lokuthi uyavuka ekseni, mawuvuka ekseni, maybe uye ekhishini, ukhanza make, sawubona make, unjani. Amen bangani bami. Noma ke ngiyahamba endleleni, ngidibana nabantu abadala, ngiyabavusela, angidluli nje mathi ngidlule emathuneni. Amen bangani bami. Because ngiyathi ukuthi bantu la ngaphandle noma kuthiwa hey lo mfana walapha bayakholwa but uma ungavuselani bavele nje babese bakubeka inombolo lethi awadwala lo mfana walapha kabantu sizathu awubavuseli nje bantu labathana noma nje uvele wendlulawo. Amen bangani bami. Lokusho ukuthi into yeqala lokhombisa ngako lokuthi hayi noma ke nebantu la ngaphandle ukuthi babone lokuthi uyahlonipha ukuthi sawubona make. Amen bangani bami. Mina ngiyayithi nje makusuka lapha ekhaya ngiye lapha entase SOS mangabe kwentekile ngadibana nemfana lomncane noma ungaka makunemswidi la sikhwameni sami most of the time ngihlale nawo mangabe nje uvele wathi sanibonana noma ke athi hi auntie makunemaswidi ngiyamhamba sizathu ngiyabona lokuthi lo mfana lo uyahlonipha. Amen bangani bami. Asifutheni ke livile Nkosi singanzi kakhulu nokuthi kahle kahle le nhlonipho yethu ngishito lokuthi ekuhlonipheni unetibusiso bangani bami. Uphindze ekungahloniphini unetiqalekiso. Dikhona tiqalekiso lo dithola nje ngokuthi wena nje awukaze wahlonipha bantu abadala. Amen bangani bami. Asesifundzeni maybe siqale la kuZakha 3 verse 3 na 4 sifundzele la sive la ukuthi Solomon uthini ngenhlonipho yena. Siyathi bangani bami lokuthi lana nafunza niyathi ngosina Solomon ngicela kushaya ministry angithi kambe niyathi le Nkosi lebekuthiwa nguSolomon. Amen. Le Nkosi leyabhala le ncwadi yeZakha. Amen. Kwakuyinkosi lebeyinenhlakanipho. Amen. Hayi lokuhlakaniphela live kodwa lokuhlakaniphela indoda kaNkulunkulu. Amen bangani bami. Uyabhala ke le ncwadi yeZakha la Solomon ebeke umfana waDavide inkosi. Amen. Athi nifunzile niyathi ngaDavide bangani bami. Ngumfana ke la ubhala le ncwadi yekakha ngalokuthi yena lekaphiwe ukuhlakanipha. Amen bangani bami. Anti lokuthi hayi umuntu lohlakaniphile hayi uhlakanipha kwemvelo kodwa uhlakanipha kwaNkulunkulu. Amen bangani bami. Uye la kakhulu bekavamele ukukhuluma lamagama mfosana yami. Amen bangani bami. Lokusho ukuthi yena bekaletha imiyalo emfosana amvuselela ukuthi inhliziyo yakhe uthi akamvusele. Amen bangani bami. Kodwa baba bathi hayi mina ngibane MC esontweni lami. Amen bangani bami. Bathi labanye baba naloku wena lohlula ngisho ukusibingelela mawungena lapha emnyango. Akathi ke yena angekho into ovusela beka ane pride le. Athi angekho into ovusela umuntu mna.
Namtaka tosebenza emsebenzini. Akusemuntu vele ngoba sithina sasha bese siyabona noma siya-understand lokho uhlanya lo. Uthe futhi ngekuzumshintsha. Noma ungakhuluma namhla nakusasa utawuphenzela the same thing. Amen bangani bami. Lokho ukuthi thina sonke thina bantwana sibidele ukuthi sihloniphe. Endlela yeqala yakhombisa ukuhlonipha. Lokuthi uyavuka ekseni, mawuvuka ekseni maybe uye kitchen ukhanza make sawubona make unjani abe bangani bami noma beniyahamba endleleni ngidibana nabantu abadala ngiyabavusela angedluli nje ngathi ngidlule emathuneni abe bangani bami because niyathi ukuthi bangila ngaphandle noma kuthiwa hey lo mfana walapha bayakholwa but mawungavuselani bavele nje bese bakubeka inombolo lethi awadwala lo mbana walapha kabani sizathu awubavuseli nje bantu labathana noma nje uvele wendlula amen bangani bami lokho ukuthi into yeqala lokhombisa ngabo lokuthi hayi noma ke nebantu la ngaphandle ukuthi babone lokuthi uyahlonipha ukuthi sawubona make amen bangani bami mina ngiyathi nje mangisuka lapha ekhaya ngiye lapha yase-SOS mangabe kwentekile ngadibana nembala lomncane nomungaba makunemaswidi lasikhomeni sami most of the time ngihlale nawo mangabe nje uvele wathi sanibonani noma-ke athi hayi andi makunemaswidi ngiyamumba sizathu ngiyabona lokuthi lo mbala lo uyahlonipha amen bangani bami asifutheni-ke livile inkosi singanzi kakhulu lokuthi kahle kahle le nhlonipho yethu ngishito lokuthi ekuhlonipheni unesibusiso bangani bami kuphindze ekungahloniphini kunetiqalekiso tikhona tiqalekiso lotithola njengekuthi wena nje awukaze wahlonipha bantu abadala amen bangani bami asesifunzeni maybe siqale la uZaga 3 verse 3 na 4 sifunze la sive la ukuthi Solomon uthini ngenhlonipho yena siyathi bangani bami lokuthi ngabe nafunza liyathi ngosinga Solomon ngicela kushaya ministry mina angisikami niyathi le nkosi lebethiwa nguSolomon amen le nkosi leyabhala le ncwadi yeZaga amen kwakuyinkosi lebeyinenhlakanipho amen hayi lokuhlakaniphela live kodwa lokuhlakaniphela indoda yaNkulunkulu amen bangani bami uyabhala ke le ncwadi yeZaga la Solomon ebeke umfana waDavide inkosi amen angithi nifunzile niyathi ngaDavide bangani bami umfana akhe la ubhala le ncwadi yeyaga ngalokuthi yena bekaphiwe ukuhlakanipha amen bangani bami athi lokuthi hayi umuntu lohlakaniphile hayi ukuhlakanipha kwemvelo kodwa ukuhlakanipha kwaNkulunkulu amen bangani bami uye ngiya kakhulu bekavamele ukukhuluma lamagama mfotsana yami amen bangani bami lokho ukuthi yena bekaletha imiyalo emfotsaneni amen bangani bami sasifundzeni ke lo ngifundzela la ku verse 3 na 4 ungahlukani nenhlonipho nekwethembeka ukhumele ensanyeni yakho ukubhale etibheleketheni tenhliziyo yakho lokho kuyawukwenta ube neludvumo loluhle uthandwe nguNkulunkulu nebantu amen bangani bami uthi kahle Solomon ungahlukani niyathi into lengakafanele ukuthi uhlukane nayo lesinye isikhathi kuba into loyithandza kwamithi lento lokuthi noma ngiyafuna kumupha lomunye leblazer yami just because ngiyayithanda ngeke ngihlukane nayo amen bangani bami lokho ukuthi lena nguthandzako angithi angihlukani nabo usho ke lamagama aseSolomon ukuthi ungahlukani nenhlonipho amen bangani bami lokho ukuthi inhlonipho kufanele ukuthi ingasuki kuwe amen bazalwane uze ubekisa lokuthi
uthi ungahlukani nenhlonipho nekwethembeka kukhumele ensanyeni yakho ukubhale etibheleketeni tenhlitiyo yakho lokusho ukuthi kuhlonipha kufanele ukuthi kube le enhlitiyweni bangani bami lokuthi nginikethe umyalo lokuthi ngihloniphe amen hayi ukuthi ngehlukane nabo niyathi ukuthi umuntu ohlukene nekuhlonipha uyofana nokuthi noma-ke babe sebayamusho ukuthi hlongandlebe le nto le amen bangani bami noma vela akulaleli kuba ngathi seyinto lenganamsebenzi kanti lo ngakahlukani nehlonipho lokugcinile enhlitweni yakhe amen bangani bami uthi-ke lapha lokhu kuyakwenta ube neluvumo loluhle uthandwe uNkulunkulu neba noma-ke sikhule noma-ke sibona ukuthi mawubheka umngane akuyahambela lapha kashana uthi yeyi kube maningi laba bambanibani bafanana namuya walapha kasibani sizathu uyahlonipha amen bangani bami lokusho ukuthi lokuhlonipha kukwenta ukuthi ube neluvumo amen-ke uthandwe bandlu wedlule lapho uthandwe mbani wedlule lapho uthandwe mbani amen bangani bami uNkulunkulu-ke uyamthanda umfana lohloniphako and indlela yekhombisa kuhlonipha kulalela amen bangani bami umfana lo lalela ngiyadinga ukuthi thina bomake kakhulu thina bantwana sibakhulisa ngokuthi umtshele ukuthi mawuvuka ekuseni sisi ubowenta lokhu nalokhu amen bangani bami mangabe umbhuti mawuvuka ekuseni wakho umsebenzi embomake wabo umsebenzi bayawadanisa kambe endokufundisa nini bentela lokuthi angeke ukuthi mangabe sengikufundisile uthi mawuvuka ekuseni udebe umbhethi wedlule lapho uhambe uyothanyela ekishini angeke onke lamalanga ngibe solo ngikhumbuta wena dumsile ngakutshela ukuthi mawuvuka ekuseni uba uvuka udebe umbhethi amen lokusho ukuthi kuba shangathi lo muntu akafundisi angithi kanti ufundisi lolo lalelako wenta lalatshelwe kona noma utshelwe eminyakeni lophelile yena uqhubeka ngako sizathu uyahlonipha amen bangani bami niyati lokuthi lesinye isikhathi batali kufika lapha ekuseni kube shangathi batali bayangihlupha kanti batali abahluphi kuphela nina nifuna lokwenta lokushiwo amen bangani bami amen uNkulunkulu uyamthanda umfana lovila pha uyamthanda uNkulunkulu loluvila nje noma livile ngosithi hayi funzeni kuthwaneni vila nzini amen bangani bami lokusho ukuthi wafundziswa nje ngoba umsebenzi wamake kuthi yena afundzise amen bangani bami makafundzisile make sowuqedzile asikho simo sokuthi ubuyele emuva kungathi ufundzisa sidomo uthi namhlanje ngimfundzisile kusasa ukhohliwe hayi lo mfana usidomo yathi amen bangani bami iBhayibheli lana libeka ngalokuthi ngathi usilima amen hayi nekuthi ngathi lisho njalo amen bangani bami sibitelwe ukuthi sihloniphe thina silalele lokhu lesitshelwa kona sente kona iBhayibheli lithi bobabe baniketa imiyalo imiyalo ithi ungakwenti lokhu amen bangani bami yenta lokhu mangabe uthi umyalo ungahambe ebusuku usho kona lokho amen bangani bami thina kwethu nje kuthi silalele bese sayidalele sitshelwe kona nalesifundiswe kona nalesiyalwe ngako amen bangani bami ngingeva buhlungu lokuthi uyachubeka kufakwe abantu abasha noma-ke kwemantombazana lamanye abulawa bo-boyfriend engibatala ukhaze ukuthi bakhulumile emakhaya but abafuni ukulalela bantwabethu amen bangani bami besilisa baze basho ukuthi ngeke azange ulale nje
isihudo. Amen bangani bami. Solomon ngela usho lamagama lokhu kuyakwenda ube nendumo loluhle uthandwe uNkulunkulu nabantu walalela nje niyeva bangani bami walalela nje wahlonipha nje wena amen phela nanathi batali noma sikolo bathi nanathi asijabuli nemfana lo ngafuni ukulalela ukhona lo jabula lo simine wangifana ka akeve but I am happy ukhona umntwana oyosho njalo ngoba batali laba khona bayalila nalo munye ulila ngewakhe nalo munye ulila amen bangani bami anathi noma senifeza asikhathi sekugcina yini ukuthi hey ngesikhathi sekugcina Timotheo usho njalo hayi encwadini yaTimotheo kuthi abantwana ataba laba ngalaleli amen bangani bami akungabi njalo sine sifundzisiwe inhlonipho amen bangani bami ngikhumbula ngalomunye umnyaka ngangisebenza labanye emabhunu labekasatshwa kakhulu lapha eMbabane bathi mina ngaba nenhlanhla ke lamabhunu afika ngithanza maka angisebenza lamabhunu lapha edolobheni eMbabane kwakwatiwa nje so mabhunu kaMbiliphi nami ngangena ngathi ukuthi kaMbiliphi kube bekuhuka bengathi ngabe angizange ngiye khona makuthiwa kunemsebenzi lapha ngoba ngayeva bathi hayi baba khona bathi ukubamba kansani ukuphakamisela edulu uhambe emoyeni amen bangani bami ngangena ke nami lapha mase ngilapha sengiyaqenda babaye ngibude ekhaya malume wami yangibude hey uthi ngikuphi la uthole khona umsebenzi emshana uthi kula loma kwakhona bekaliphuthukeza mbesele hawa lama sesikoti nje ukudle uthi malumathi emshana ukaMbiliphi lapha hawa bese hayi malume ukusithola ngibonile lo mphakasilo amen bangani bami beni ke ngagcina ngisebentile iminyaka leminye ngisasebenza lapho kwakufuna ukuthi ngendlule kaCobonga kwakunabo gogo lapha kaCobonga lo munye bekangeteacher lo munye bekangendansi bekanesi benihamba wazwa pension nepension ngangifika lapha enhlala lapha khanze mebekuthiwa ngibede mkhulusa ngabantu labayihlale lapha edolobheni bebamali ngithi ngifika ngithi sanibona make ngendlule nawe lesobese phindze futhi mangibona mangithi sawubona make angithi ngiyambona phindze mangifika la ngasemfuleni mbingelele lo gogo lomnesi ninjani make amen niyathi ukuthi labo gogo labe balima kodwa ipinashi abangithi mina ngangalimi leso sikhathi ngangidlule emabhunu bawukhanza ukuthi mase ngithi ngidlula ngendlela bogogo munyasi ngena utela khaya utokha spinach na plastic amen ngathi mina bogogo bangithandzani ngoba bengidlula ngendlela nje sanibani ninjani ngiyadedlula ngiyabona lokuthi ngasanibona nje labo gogo bese bangithandza bacabanga nje ukuthi ngabe wakuphi lo ntombazana lo lungengalendlela bathi nje mina ngisho sanibona amen bangani bami lokusho ukuthi uthandwa uNkulunkulu uphindze uthandwe nabantu asifundzeni 23 khona la kuZaga Zaga 23 verse 22 na 25 bangani bami siqhubeke 23 na 23 22 na 25 lalelisisa uyihlo ngoba nguye lo wakudala ungametzeleli nenyoko ngobe asagugile verse 25 yena uyihlo nenyoko batidambe ngawe yebo abajabule nenyoko lo wakudala amen amen bangani bami amen mathinthi lithi ke lapha lalelisisa uyihlo ngobe nguye lo wakudala ungametheleli nenyoko ngobe asagugile amen bangani bami lokusho ukuthi umntalo wakho noma ke babu wakho
uyabhekisisa kumenzekela uthi ungendi la kushoyo ngiyabona lokho bangani bami kumenzelela phela akusiko lokuthi umhleke noma nje uvele ubhathe lokuthi wena awulaleli noma ke awumlaleli sisi kulowo la kushoyo ngiyona ndlela lekhombisa ukuthi wena njani uyamezelela lishinto njalo live Nkosi uthi mlalelisise amen bangani bami lalelisisa uyihlo ngoba nguye lo wakudala ungamezeleli nenyoko ngobe asagugile kulethi usuku ke liyathi bazalwane amen bangani bami lalelisisa uyihlo nenyoko ungamzeleli ngoba asagugile niyeva bangani bami labanye batshela lokuthi labanye bangaze babe badzala bathi batshela lokuthi hamba bekashaya kasesebancane angithi kambe lesikhathi ubashaya abantu bayesaba the time baqala bathi ngoba kulawenteka ukuthi mangabe ushaya ngalesikhaulane lekamngebe ngiye ngive bathi weapon angani noma bathi kuyi-weapon yabomama amen bangani bami angithi soyakhinyana ukuthi ngeke angifake esithawulane angithi kambi ngoba utathi makathi uyasiphakamisa nje ngisibambele emoyeni angithi kambi amen bangani bami then soyamezelela makathi uphakamisa lesithawulane wena uyasibamba lapha emoyeni soyambukela phasi uyemake wena amen bangani bami angisakasakhoni kambi vele ufanele ukuthi sowumezelela ngoba sowunjani sowugugile wena ubona ukuthi wena unjani unemandla angithi kambi amen bangani bami kanti ekuqaleni khathi kukhala Mswati ukukhala asithawulane hayi bantu bebakhona ukulalela angithi kambi demnyalo ba hayi ngingasanqende uthweni hayi untangentana ngobe mangafuna ngifuna kanzima ngabe kwente mntathi yenta lokho ungafuni uhlale phasi emva kwalokho utawusukuma lapho sowugijima amen bangani bami hayi ukuthi ngiyaphutsata lokho but iBhayibheli lisho njalo amen bangani bami 25 yenda uyihlo nenyoko batigcabe ngawe yebo ajabule nenyoko lo wakudala ayikho into lemnanzi enhlizweni yentata lokuthi nje hayi mina bantwana bami bayangilalela noma bantwana bami bayahlonipha noma ke bantwana bami benta noma ngayini yena bathuma ukuthi lesinye isikhathi kahle mawufundisekile umntwana asikho nesimo sokuthi kuze ushiwe ngoba angithi ufundisiwe asikho nesimo sokuthi utshele ukuthi hey lapha ngisuyathi sikhanze clinic manyateli sengcolile kuthi ekseni nje so ngeke wathatha umthanyelo uthi ngoba sengcolile laphansi amen indlela yenhlonipho lokuthi uyabona angithi wena ufundisiwe then so uyahlonipha uthi laphansi futhi angifuni kuze kubone ngake ngoba makubona ngake makutawuthanyela angithanyele eqala kunayo yindlela endomntana wakho mawenta njalo makathi uyaqhamuka uthi uyaphinda emthetheke manje lapho sokhanza lamantu asoliwe amen bangani bami hayi kuthi bomake bathole bo-BP ukuthi senisikele sinkwa lapha etafuleni senishiyile timvuthu nishiyile imikhwa lo ngabe bofaka peanut butter najam konke emva kwalokho imiyane ibuye bese ithi amen bangani bami ngabe ngasho lamagama uChurch Ministry uthi mangabe wehluleka wena ususa letinto loboti 70s ufuna ukuthi kisuswe mbala ephela labantu ababenta lokho yini ma teenagers akusiko ukuthi kulala abancane amen mina ngiyadingini angithi so ukhiphile amaglasi wanatha ngale wabeka waphinza emva kwaloko wabuya
uthela iCoca-Cola mangabe kune-Coca-Cola emva kwalokho uphinde ubuye so ufuna ijuice ukhipha lenye makaqhamuka make ubuye emsebenzini lesinye isikhathi udziniwe ukhanza sephele ngathi kusemakethe. Amen bangani bami. Unesibusiso kuhlonipha. Amen ke. Thina setheleli batali bethu. Kodwa thina sifune ukuthi sipende ukuthi babe singabi proud ngani ukuthi ayi umntwana uthole itikhi noma ugraduateile noma ufunzile wazi. Amen. Mina ngiyithi noma ungangithembisa iMercedes ukuthi mase uphulile utangithengele iMercedes ma ungangihloniphi wena nyalo angisathi kuba labo esikhuluma nabo ngathi bantu abami ube ngiyakhona kubatshela ngabe ngithi noma masengimzala noma ngete nangithengela lokuhle ezilonge nje banente ukuthi inkolo yami imahlazeki utabe kuphelele kimi lokuthi nje inkolo yami ningafuni ukungifaka noma ke bangafuni ukungifaka etintweni tabo telive ngabe mzukwana sebakhethe live. Amen. Anginandzaba neMercedes anginandzaba nako konke nginendzaba nenkolo yami kuthi nje inkolo yami mabanete bahlazisa yona kuphela. Amen bangani noma ngeke wangithengela iMercedes nefortune as long nje mawungihloniphile mina ngaba proud kuthi hayi uyabona umntwana. Amen bangani. Amen bangani bami. Amen. Nisekhona ama-teenagers. Amen. Okay, one and lokuvisana buhlungu ema-teenagers angathi thina kathena ngathi kukhulukhulu nokuthi afathi njalo noma kudlala abadlako noma-ke kwenta njalo abantu abasha laba kulethi insuku banamahloni kuthi nje bavuke batali basebenze abantu abasha baqhubeke bavala iminyango emakamereni apho angathi lokuthi kwentiwa yini akusiyindlela yokuhlonipha le. Niyakwathi lokho bangani bami mawuva nje ukuthi ngaphandle ngoba makuvuke batali kusho ukuthi sekusile. Amen. Indzaba yemlala kushaya 10 o'clock 11 o'clock labanye bakutshela angivuke mina ungakashayi 11 bantu mabathi mcowe uvala iminyango nemarketing wall indlela lekahle le because babusa kusele bona ukuthi bantu bente njani mabusa ukuthi bantu ababuye nebalalela nisebusuku usebusuku bangani bami mangabe bakuvukela kwawahamba wena uthalala mangabe kwentekile lokuthi washeshe watuma utawukhanza ukuthi kuyasabeka. Amen. Ubona ke babazi sewaze baneslogan lesithi le game ungayisurprise ngoba utaba surprise wena ngoba utawufika la uwe phansi ungcono lokuthi mangabe bebi ubona ukuthi uyajika emsebenzini uvela ushaya icingo ukuthi sengiyabuya batali bala bayisebenzisa system bayisebenzisa iminyaka 70. Amen. Bathi uphinjeni yakho ngithi ngisasuka la 17 ngidawujika Shoprite ujike la khona 17 ngiyagoqa ngifuna ukuya lapha ekhaya ndodana angeke semthetheleke phela mangithi ndaba surprise ngithangeni ukuthi come to shoot. Amen. Akusibona ndakhaza kubheka kuphi. Amen ke. Asente batali bethu bende njani? Batali bethu bende njani? Bathetha mina nje ngathi kulaba lapha endini. Makwami lomncane ukuwakhuluma amagama athi kanzima sikhule besingathi asimuke nani kahle. Iyalo soyangibuke. One day kwavele wathi hey sisi usibusiso ngathi phela amagama lamathi maka
ngathi umntana usibusiso. Amen. Ngoba vele labantwana kufanele ukuthi sibenge benze njani. Bathi gabhe ngathi. Lesinye isikhathi kufika lapho ukhanze kwanze ukuthi umfana unengane noma ke ufuna ukuthi igcine yena. Umntana agcine into enjani? Hlathi kuzumoya wami ungalima. Angisale lento njalo. Imthobe udevelo utawenda njalo. Amen. Lo mntana usathi gcapha ngalo mbala. Akathi gcapha ngithi ka. But ensine lesikolo akusifana lokuthi inkosi manje nje angatholi iqalekiso kuphela. Amen ke. Amen. Amen. Kusamnanzi bathi meja. Amen. Niyasebenza mosemakhaya. Livle Nkosi lithike umfana usibusiso lezivela kuNkulunkulu ufana nemcibisholo esandleni seqhawe. Angithi kahle uNkulunkulu lokuthi intiyalo lakithi wonke lokuthi uNkulunkulu nitoba lusido. Amen bangani bami. Nitoba yini? Lapho basengicala mina ngiphelelwa ngamandla emadola asabhlungu imgogodla ibhlungu. Lesi hayi ukuthi umgogodla ubhlungu bathi kude lengakwenda ngensanje. Maybe ngiyabekisa endlule bosibusiso bangenze ngetuba. Yefaka kuphi ukuthi ngicabanga ukuthi kukahle ngoba lokahle kahle uthi yema kubukeka ngathawulungu hamba ohlala phansi thina star ucleaner ansithi lebo manje siyadithanzana sikahle sifuna la state khona noma ngathi uyagula uthulele ukuphuma lapha kusofa but ube ukuthi lo moya sowungenisela oluthuli la the next thing batakhaza sothe simthanyile. Amen. Ngoba lokuthi hayi lele kona kubuhlungu mabo kubuhlungu umtimba bathi hey lethuli sengcolisile. Amen bangani. Inhlonipho. Yini bangani bami 1 verse 8 Sente batali bethu bente njani? Mbalozi njani ngifuna wami umntana abe proud na. Kodwa siyajabula makuthiwa lapha hayi sebanika imchele noma ke niya graduate siyajabula. Kodwa kakhulu sijabuliswa yini? Sijabuliswa yini? Umfana lo hloniphako bangani bami. Ngiyabekisa niyathi nje kulamalanga lokuthi imisebenzi ayikho angithi. Amen. Mangabe lo mfana uyahlonipha. Ngingakhona ukumkhulumela nemcashi wami ukuthi ngiyacela ungithathele umfana wami. Nalo mphathi wami uyabuka lokuthi mina ngihlonipha kangakanani. Angithi futhi naye athi ukuthi ngeke ngize ngimnike umfana lozidlova ngoba utawufike ahluphe makahlupha futhi utawuhlaza abantu utawufika ahlaze mina. Amen bangani bami. Lokusho ukuthi mangabe lo mfana makahle ngimkhuluma mangabe kunebelungu labatiko lamaceleni ngimkhulumela kahle ngaphandle kwenkinga ngoba ngiyathi ukuthi lo mfana makafika lapha utawufika ngenteleni angakhele igama lelihle. Amen ke. Amen. Mangabe kuthiwa kuyasetshenzwa uthi lo wami umfana Ndodana yami lalela umyalo weyihlo ungayazi imfundiso yenyoka. Amen ke. Ndodana yami lalela umyalo weyihlo ungayazi imfundiso. Eqaleni kuthiwe ungahlukani nenhlonipho. Then imfundiso yona kuthiwa ungenze njani?
nibambisane nathi la ekutheni make ufuna ukukhipha ikhaya lakhe libe clean, make ufuna ukuthi alime tipinari, nibambisana nathi. Hayi mina lokuthi masiyale mina nibheka eceleni mphambana nathi. Amen bangani bami. Amen. Kuthi indodzana yami lalela umyalo weyihlo ungayali. Kwala imfundiso kwenta njani bangani bami? Kwala lokuthi angifuni. Kwenta njani lokuyala? Uyala uthi hayi angifuni nale mfundiso. Yamali hayi angifuni. Wenta njani? Wenta njani ma uyala le mfundiso yami? Wenta njani? Nenta njani ma ngabe le mfundiso yami ngiyayala mina? Ngivela ngithi yami le mfundiso yabo hayi. Ayingeke. Mfundiso yami. Wenta njani? Ukhombisa ngani lokuthi uyayala? Uvela uyale nje ukuthi hayi. Ukhombisa ngalo ukuthi kuloko lotshelwa kona ungafuni kwenta kona. Lokho kuyala. Fana nento mama bathi uyayireject. Angisaba. Amen ke? Amen. Umntwana lo hlonipha umphawu. Niyathi lokuthi umntwana lo hlonipha. Mangathi nje system sile sonzela la ke. Uthatha isikhathi esinganani le system sile sonzela la ke? Uthatha isikhathi esinganani? Lesithi uya lapha system. Uthatha isikhathi esithi. Hayi isikhathi esithi. Liphalile minute. Alikapheli. Kodwa bangaphela 10 minutes. Solo Dumisile ngimpitile angedikini. Wenta njani Dumisile? Akafuni. Kuhlonipha lo. Nokuthi ngikubike nyalo. Ukhanze ukuthi ngikubike ngakota pass. Bese uqhamuka nga 25 to. Inhlonipho le. Nope. Angeva mina. Phela shona uzayi inhlonipho le. Ngoba ngisuka ngidla, ngisuka esandleleni. Yini? Usuka wena njani? Usuka usacabanga kuthi uyeda noma ukuthi ngabe sewufuna ngenya. Naye akasakhona ukusukuma nje. Angithathile inhlonipho. Inhlonipho ithi ngiyampimphika 5 minutes. Yema uthi manje sophazamisile lapha uyakhe khona umsebenzi ngisemsaweni. But ngalokuthi nguwe mama kakhulu. Angisina ngajabula. Hayi ukuthi meme Dumisile. Ma. Emva kwaloko phela 10 minutes. Dumisile. Ma, akasho nokuthi ngiyeda noma ngibabhekile noma kunjani. Esasokhamka lesikhathi ngebizo ukhohle ngakhohlwa ukuthi kodwa ngike ngambida lo muntu. Amen. 180 indodzana yami lalela umyalo weyihlo. Ungayali imfundiso yenyongo. Yosho ukuthi imfundiso asiyali mama. Siyavana kabi. Lele simfundiso bona sentiyabona. Umntwana wakho omnebhadi ke mina ukuthi ngide bade sengide bathatha ngiselena munye khona
lo mntana wakho umhlonipha uzongena kuphi ngiyamhlonipha lokuthi senimzala nami nginemndeni wakami angisho ukuthi anama kuyahlupha uyathi nginemndeni wami lapha ekhaya nami anawe asewume kancane awuhlala lapha awusakhonje amen athi mama mina ngiyisho namagama ukuthi wamake washeshe washona eniyayo ngicabanga ngithi kube kuthiwa umntana uyavuswa ngabe ngabe ngaba wale kumvuso ngitomentela kahle kakhulu amen ngitomthanza nginakekele ngekonke sizathu yini ngumntana wami amen endinile nenhlanhla thina sisaphila siphatheni kahle nyalo bangani bami nihloniphe endimathiwa makwakho endlule emhlabeni nawe ubesho ukuthi uyadima kwami akazana kaqalisuke ngayo make ngibesho ukuthi ngiyamthatha umntana wami hayi ukuthi soda sembesena baya kusibusiso khona semfile nini wona usibusiso nekhasikhethi ya 20,000 oh yes usibusiso benamthanza uzwamsele ikhasikhethi ya 20,000 ubonile le bhokisi hayi akusindlela yokumthanza because le bhokisi mina ngiyabisakona nekuthi ikhasikhethi ya 20,000 angiboni lutho mina ngithangisaphi lutho senilapha emathuneni yena sekusho ukuthi ufuna kwenta njani ukhombisa labantu nje noma sewufuna livumo neBhayibheli livumo lelide kuthi bantu hayi amen kahle kahle mawunemela lokho fanele ukuthi ukhombise ukuthi uyanhlonipha wena konke lemukela ukuthi unendlela amen amen batali ngiyababona lapha ngemuva amen bomake amen ebomake sebafakhana bakhaliswa emathineja bona emathineja uphela kwebantu labahlupha ukhanze ukuthi wena makumphekela kusukela Monday to Friday ngiyabekisa kodwa yena kubalele shisha ukuthi ngiwashe tishitolo angithi kami ngiwashe nayitolo tisha tiwashwe ngimi ukhanze ukuthi le tisha ngebhuti washe kamthuna ngiyabekisa nani nini nitoshe ngimi nani nini wena mntana upheka Monday to Friday futhi angadingana ama-teenagers boys ngubani wathi ma-boys akaphela ngubani wathi nje ma-boys afanele ukuthi aphekelwe ama-girls makunama-girls ekhaya makunamake fanele ukuthi apheke toti niyathi lokuthi bomake bayakhathala phela nabo kusukela kuthi solo make kusukela umncane make uyakuphekela somzala uzwe empilweni ekhaya namhlanje walakhaya semuwe baba lakhaya amen ke uma befanele ukuthi ngabe sebayaphumula lokuthi hayi makungahlupheki utopheka mina noma uyabuya manje emsebenzini hayi amake ngiphekile bengathi ukuthi indema lakho namuhla noma mangabe ufuna ushaya incingo ushitshwa ngani namuhla wonke uvelipheka mina ndokhanza seniphekile hayi kuthi kuze bapheke bani fanele ukuthi uzucela Nkosi yami ngiyacela uyathi namhla ngilongahle ngifuna kufike ngiphumule ngiyacela ngibopheka uphekela naye lo muntu amen ke amen teenagers ngubani kaze ma-teenagers angathi kuthi angathi noma kubane demoni nethipho lebese libenta nje bayavilapha ulipheka akafuni kusanyela akafuni kwenta lutho labanye nje bakhanze ukuthi kancane uyangena ekhaya uyaphuma uyangena uyashona la but
wavela lapha ebaleni kubo ukhaze ukuthi akusimaphepha kuyafiwa leni nje makathi ngakumsebenzi cha bantu bafuna basendleleni strategy amen labatali bataqhapha ngathi asipende bathi cha nibo bangani babo asipende bende njani bathi cha phela abo bani sibuyele emakhaya nithi masifika lekhaya mina nje ngiyababona abatali abakhona la nebantwana labanye labakhona bese ngibuta labatali kuthi izibambanyana uyakwenta yini ukuthi uticaphe imali amen bangani bami amen khona baba baningi hayi inhloko ngobe nalomunye ukhomba nalomunye mina ngikwentile lokhu noyaye na mina ngikwentile lokhu hawu leni bangani bami leni phela lesinye isikhathi uyadinike lesinye isikhathi kwenze ukuthi wo awungakhumbula amen bangani bami amen besiya lapha enkonzweni la besikhona khona bengithi ngeke esandleni bengithi ngeke ngene emabhodweni ngisikhathi ngithi hayi bazalwane ngibakrosele emabhodweni ngeke ngiyeke nje but ngathi ngalo Sunday ngathi ngiyahlola emabhodweni ngakhanza ukuthi kude abasana wasengitayo ukuthi ngidinike mangisayodinikela lapha emabhodweni ephekele unetitsha letinganga langapha bangene bazalwane labanye bethu abatotulekele bathi uwashitisha ubesha amathaba amathi ema-teenagers enta njani ajayivela ingoma leyekhathi abathi ukuthi kushephi abathi nekuthi hey badlile bona bente njani alahlaphasi sisho letisha titewasho bobani bomakayithi bafelani bona labomake kunesevele nzasi ngibakhulumele kase labomake kanibona babulele bani labomake ngibani labambulele bona asikhulumeni ma-teenagers bomake babulele bani nkosi yami ukuthi fanele basokole kangaka shame ameni-ke bantu abasha bente njani emakholasini bagijima bayenyuka bayehla timtshatinganana angathi baze baba bangaphi basa nalo muyaqhamuke naye wangena naye athi uwasha ubesha amaza hayi etitsha athi kakhala amen bangani bami angithi nenta kuphi lemakhayeni angithi kani wayi bomake baniphekele baphindze bente njani banashelethi angithi sikhuluma ngetinto letibonakala bomake baphindze banashelethi bomake kanti bona labomake bonene nkosini labanye baze basho kodwa aphela emhlabeni angizona ukuletheni angizona ukuthi ngasho ukuthi ngifuna kale ngalesifamula abantu lokuthi uNkulunkulu ngale ndlela kathula uNkulunkulu Anzona ngizomcela ukuthi ukulethela emhlabeni abazelela mama khuluma phela ngemlomo angizange ngimcela uthi uNkulunkulu unepurpose ukuthi akulethela emhlabeni wena usolumntalo wakho ukuthi ukulethela ngoba vele wena hayo awusamuke amen bangani bami akufanele ukuthi sibe njalo fanele sisathi ukuthi la mhlabeni sinani uNkulunkulu unenjongo ukuthi asibeke amen ke okay ngicabanga ukuthi sengidawucetha asifundeka nje Izaga 6:20, 22, 23 anganoma sifuna ngayo le but maybe lenye ngibasela bangabe khona lo phethe kwebhala Izaga 6:20 Ndodana yami qina umyalo weyihlo ungayilahli imfundiso yenyongo Amen ngicabanga ukuthi vele sengibese ngedlulile khona lapha 22 Nawuhamba uyakucondzisa
uyakuqondzisisa. Nawulala ukugadze, nawuvukako ukweluleke. Okay, 23 ke sisi. Ngobe umyalo usibane, imfundiso ikukhanya, kucondziswa ngekuthethiswa kuyindlela yekuphila. Ngithanda lamagama lawo. Ucondziswa ngekuthethiswa uyini? Ngibalothi hayi nevela ngifuna ukuthethiswa. Ungathi njani nevela ngifuna ukuthethiswa. Livile ngosi lisho njani? Lisithethiswa ngikhona kanti. Ngoba umyalo usibane, imfundiso ikukhanya, kucondziswa ngekuthethiswa kuyindlela yekuphila. Amen. Niyaphinga silokuthi batala bathanda ukuthetha. Elithine bomake kakhulu kuba ngithi lengathi siyathetha angithi. And makukhona amabelo vele nje avula thetha. Noma ukhanze ukuthi namdumsile ngembitile wathatha 20 minutes. Angedi kanti maybe kuyaphuthuma lele mfunela ku. Sengidakwenze njani mina? Oh, uyedumsile Nkosi yami uyathi. Kathe ngubitile. So utawuthini wena? Utawuthini wena? Kanti konzisa ngithethiswa kuyini? Kuyindlela. Angithi phela makukhulunywa kahle wena uyevu. Awulalela ngithi kambi. Lesepite kuthi lento enjani? Ngiyathi ukuthi nina nithanzi lo. Ngitshele kahle mama. Kanti makakangitsheli kahle yini? Ucondziswa ngekuthethiswa. Bobabeke bona le ngikuthanda bona ngabo. Angathi noma ngiyakuthanda bona. Bobabe abakusibo abantu labavame ukufuna ulanzelela into noma ke mangabe nje babona lokuthi somzala mawungakho so ufundisiwe wanibetha umyalo mawenta lobhekele eceleni kuba abathula abathi so utawuthembeka yini lo ngaphenzu yisho phela kude thina bomake Nkosi yami bese siyaphakamisa live angithi kanti emva kwaloko hayi makuyathetha angithi phindeka awubuki nalokuthi manje kuzathethe yindala ithethe lapha hayi makuyathetha ucondziswa ngekuthethiswa kuyindlela yephila kanti kahle akafanele ukuthi ngabe ifika lapha ngabe ifika ekuseni lisente sibe proud ngani ngabe ukhona lo thethisa lomunye ngoba nje mina ngiba proud mangithi nje ngiyavuka noma mangithi ngiyabuya emsebenzini ngabe ngithethela nje kanti ngithatha ngiyaqhamuka Nkosi yami ngikhanze emaplate ngetiphuni lapha ngasemnyango Nkosi yami Nkosi yami esinye isikhathi siphelelwa manje esinye isikhathi siqale kuthetha mangabe ekulelo langa loya ukhaninathi Nkosi yami uya lethi phuni tifunani lamnyama amen ganze mangabe utathu uyaqhamuka khanze konke ukhona umntana ongathetha angithakekho asante abantwana bethu bende njani lokubuhlungu ngema-teenagers ukhanze ukuthi basokolisa baze basokolise nabanye bawubogogo labazali lohlala nagogo akafuni kwenta lutho gogo sekufanele ukuthi anakena kunokuthi gogo ugile phela fanele ukuthi ngimkhelele mama fanele ukuthi ngipheke mina cha asente abantwana bethu babe njani banjani my body my future inhlonipho injalo bangani bami njengoba mina bengikhuluma ngale inhlonipho leyo kuhlonipha abatali but ikhona neyekuthi ihlonipha wena uhloniphe nemtimba lo lithempeli la uNkulunkulu ugcokise kahle
ugeze kahle uhlale uclean amen bangani bami kodwa mina bengikhuluma ngale yekulalela abatali amen bangani bami and niyathi bangani bami ukuthi kulesibusiso sethandwa belungu bantu bangasayi bakuloyi noma ke ubaloyi ubathakathile labelungu noma bobosi indzaba nje ikuphi so ikuphi indzaba Hlonipheni wathembeka ngona umuthi wekuloyo umlungu loyo wahlonipha thina sifunzile siyathi ukuthi ngeke ngithi makathi umlungu ngentele lokho wena boyisa ukuthi akusiki uphathi kwemsebenzi wakho angithi uvele nje uthi awuyese buyisa ngabe nokulandzela bangabe ufuna i-shopping lapha ePick n Pay angithi ngibani lo umqashi wami angithi kubita ukuthi lento enjani ngimhloniphe amen bangani bami then luthando lento enjani umthanza kakhulu ke unakuqala amen bangani bami lapha sebaqala bathi hey lo nemoslomo hayi uthambeka nemali enjani nehlonipha angithi ngithambekile nje mina ngahlonipha phela sengimloye ngamthetho umlungu ngalo amen bangani bami siyabonga ke ngicabanga lokuthi sengifike egcineni asente batali bethu babe njani batali bethu wenze njani naloyo asifuna umntali wami ente njani athi qabhe ngami makuthiwa nje wena uphuma la ugana ulala nemfana yakumitsisa ukhona umntana ojabulela abatukulu lothi njani mfana wonke kona manje wazwa ngilethela batukulu dalo ngabafundi ukhona umntana osho njani ukhona nojabula konje kusawa mfanami Nkosi yami uyathi batukulu sendawuthuma nje uyathi wena you make me proud ukhona lo lana khanza nje umntana ojabula tha into biyaka abantu iyakamisi bantwana ayithela into bata hayi khona ukhona akukho ukhona ngobe batali inhlupheko ngeke uzujabule inhlupheko ngobe konje inhlupheko enleta ubuya kuphi la kami ekhaya amen amen ngobe makubita ukuthi mangabe akanababe nje noma ke bakwakhe akamondli utawudlala iparish lami lokusho ukuthi mina sekungede umthwalo angithi kambi emva kwalokho mangithenela abantu abamnaye kufanele ukuthi ngimthengele angithi sewala kambi sewumntukulu amen bangani bami mina ngeke sengijabule vele niyeva bazalwane niyeva qhubekani nigcine niyeva sente batali bethu baba siyeva amen sente batali bethu my God